देवमाला वंशावली नेथनाता कथा यलया थेचो नवदुर्गा देग पलिस्ता याना नेहसा खा छे तयारिया धुंकाली थेचो बस्ती पलिस्ता यागो ख लिच्छवीकालीन महत्व दुगु नवदुर्गा भगवती दया देगले सांस्कृतिक बाजा जोलो लिसे वंगु विहिवा गजु छुइगु जा झझ धाको खुचाल थोद्य सोनी गया थिथि शक्तिपीठ मध्ये छगु खसा थो थन चोपिनी गुलिसिया कुल देन ख थोद्य वंगु 2072 साल या त फुखाचे लाना शंगु खसा पुरातत्व विभाग हाक्न देके त 2076 साले भ्याट बाहेक निगु कोती झिङखुगु लख खुइ सोदो निसो हो सुई खुदका देवा बजेट फ्यागु ख थुखे नवदुर्गा भवानी देवी गुथिया नाय धनुराज माली देगया सतयत म्युजियम या कथा हिकेको आज दुगो धया दिल अथे गोदावरी नगरपालिका मेयर गजेन्द्र महर्जन देग नाप्न पहे थोद्यया हुलाप्याख मलासला यागो आजु अक्षय कोषना व्यवस्था गोधया दिल लिसे झिन्निदया जात्रा न्याकेतना बिस्कहे अक्षय कोष व्यवस्था यानाको खन वेकला नेतना दिल।